أزول أزول أنسوف يسون ونسوف يسكن غير تدويلت النار تدويلت نون تدويلت ميكروفير صوضي اللي يسوين جي اس كان تجمعت جي اس كان نوالد خاصة كاس العضيل تمدي ثاكينين باش نقيم يدون كرت توناتين ادناوي غاف تمليليث لا جي اس كا كونترنسي ماكران ادناوي ذي غاف ليكيب ناسيونال يتورارنا كثورا مازال يتورار هكاكي كونتر المكسيك دي لا هولندا دي لي بييبا ما تبغام هذا كميدنا تساوي الفايبر 07 72 13 88 88 سولفوتا صراحة لكن غيجانا كان ضد اون دوميور اون روتار الوقت اللي قال نويغ هذا خدمة السريد غاف ثمانية ذا ساون ذا شو أكن ولا كومام ليكيب ناسيونال طاس بويذ رايفون ذا دوالين ثمليلي ثاكينين نيغاس أخير إيفو ميو أنا رجو أما قريب هذا تفك ثمليليث وذا دناوي غادا نسلوكل في سنة تمليليث كينين عندها إيفانا غيد دايور نسمى سيد لو تيتر كد تواليم ذاكينين نسمى يا سيد لو تريس بورت بونور بور لي زان ويض سي ان فوالا وذ بورت بونور وذ بورت مالور بورت بواس كنتي الدنيا بورت بواس دونك اشوف لا جي اس كا تخسر يونيس وين غير ولاش زات انسي ماكران ماذ الجزائر اكاثورا تربح سني سوين غير يون زات تربحت المكسيك دونك ذا شارع دنيني ثم زواروث بلي تيمليليث يديلان كونتر انسي ماكران تمليليث على كل حال ستان تيست يخدم لا جي اس كا دندان اسلغماي ماس الزلفاني يجرب ازل نسبعة يجرب ازل 18 يميورارن جالس نسبعة كشمنت سدي رومبلاسون كان ذي ثمليلي ثاكيني ارثورا كان اميد تسويع ثكيني ديوني دهدرا ودي في غير كرا تجديد من غير الريزولتا يدفكا لا جي اس كان ودي في غير كرا لي ديكلاراسيون باغ اكزومبل لونترينور اما لفغين هذا نسل لا ديكلاراسيون لونترينور ديني ذا شو ولا دي تملي ثكيني دي سفام ان بو لي سوبورتور مالوزمون ودي غير وكينيو تفكد كان لا جي اس كان فان دو ماتش جي اس كا 0 ان سي ماكرا يون فوالا ذا شو ايدي لان امل الفغين كوني دنيا ثي هذا دنسل لي ماس الفاني هذا ديني خاصو لما سين ووالن كان غافت ملي ثاكيني باش لي سوبورتور فاهمن ذا شنو يضران باش هكا لا جي اس كتخسر تيملي نستي السنات اون اميكال كونتر انسي ماكرا كانت تزرام جيوت ترفعت تغيوانت ماكرا يديزكان ذي الولايه نمسيله تنو الفات ذوك سكواس 1998 معناس شحال 98 دونك 22 السنين هيكيني جد النولفا طونديسك جي اس كات النولفا 1946 هكا تزرع دونك فوالا دوا كي دينا ما تبغى كان هذا تسمي كثير شحال الانواع ديال لنا كويس دي تمليليث كاينين وذي ديك شمن نمي تبدا تمليليث بنبوط كروم شيخين سوياد ايت عبد السلام بنوا بشعيرة عقيب النزلة بن سيح أكد فلاحي ذوي كي ديك شمن ومن بعد اسلامي اسلام بعد لا دوزيام ميطون اسلامي زلفاني يسكشمت يميورا نظن واحد
سبعة يميورارن إدي كشمن دي لي رومبلاسون إدي كان ذي لا دوزيام ميطون مالوروزمون كسنتن وني خالف كانت نيتزاكيني ثقرا كتولي تواكسن دوينات تواكسن ذي المهم سبعة يميورارن نظن يرومبلاسين ماس الزلفاني وكيني ودي باركرا قيم لو ريزولتا يقيم 1-0 دائما غير لا جي اس كا كدا نسمى كرا اميت فوق تمليليت إذا ماس تربحت للجزائر ذي ثماس تربح سينيسويا غاريون الوقتيني قال تخسر 1-0 ومن بعد إيكاليزيند تبويد يسوي ويسين تمورت الجزائر تربعت تمورت الجزائر تربعت بالماتين الوقت يجي تربعت تلعب ستورار 19 يميورار كان خاطر يون ميورار كومام امبورطون قد يورا يسوفغيت لاربيتر بور دو كارطون جون دونك يتلعب ان جو دونجورو دغان إلا يون ميورار المكسيك يفا بليسين à cause du jeu un peu très engagé physiquement تملي تاكيني فوالا دواكي كان إنزمر أثيدنيني pour le moment دونك ما تفهم هذا السيولم نفتح الفايبر ما تفهم هذا داوي من الكومنتير أما غاف لا جي اس كان اما غاف تمليليث تمليليث كاينين يمكن يسقارن تمليليث كونتر المكسيك لا سيليكسيون الجيريان فوالا الصواب غورون يفتح الفايبر يفتح وصرا ما يفتح تولي غادي هنا هذا يدي فين ما يفتحنا خاطي الفايبر ابارامون مازال يفتح حرام هكا شي طوح يفتح ما تفهم هذا السولم تولي يشمد يدنا يطوب شاط موا يبدا اول اي تولي ليكيب ناسيونال قريب يدبون المكسيك ان بوت فينالمون تديجاجي لا ديفونس فوالا ويفتح الفايبر يوجد يفتح ونظر اشوف بالك انا رولونسي الميكرو بالك هذا يفتح شفتي فوالا انا رديمارين فوالا دونك دواكيني كان يزمر هذا وانتي داوي هكاكي دون لي ميديا بيان سور نرجوه من بعد هذا ديالي اديلين لي كومونتير د فاناس كا توت فاسون تمليليث اكين لا جي اس كا كونترنسي ماكران وديرني اديلين غاف فاين النظام ما نبغي فاين النظام جوستمون لا جي اس كا السكيني اون بليس زياده غا الميساجني يدخدم لا جي اس كا غاف تمثلت غاف تمثلت إلا سرفتي تاجي هذا دي عاود سي هنا فوالا دونك زيادة غاف الميساج يدخل من لا جي اس كا عندها تمنى لا ديريكسيون لا جي اس كا تمنى حلو سلاجلان ايو سلوايا قديم لا جي اس كا دواني ذم يورار معروفن يفزن مس محمد الشريف حناشي تيشفور بين الساكنين يرناد ان ميساج بيرسونيل سيسم وسلواي لا جي اس كا مس شريف ملال donc c'est un message le président de la GSK directement غاف في تمثال تاكيني donc ما تبغى ماذا دواليم الميساج كيني يدي يخدم مس شريف ملال عندها ويا نسا يمنا سيسميس
سي سميث ادسالي الميساج فوالا سي سميث ايدي بوين نخدم بيان سور سي فري سي دي مويان ذنكي يخدم لا رياليزاسيون ذنكي كلش فوالا الميساج نشريف من الليل بوساكينين عندها يشجع الميساج كينين محن شريف حناشين كاتي تواليم دونك اسلوي لا جي اس كا سيسمي يناد سيسمي و تمني حلو سلعجلان محن شريف حناشي مون برديسيسور يناد فغير هذا سيني بلي اخليه ارثمس اكو ارثمس وثواشلت لا جي اس كا مره اتانا ارثمس ويناد هكذا هنا ذي التكست كي تسوى لي ماكينين هاد قيمة ديما غار ثمن ينس اي كل فرا اكو امجد النظام وذيعني لا جي اس كا اللي هو السيرفيس دو بريزيدون حناشي دون سي مومون دو ديفيكولتي هادي فك ربي الشفا كاتي دواليم دونك ما تدنا ستروميث لو بريزيدون شريف ملال en son nom personnel a tenu à souhaiter un prompt rétablissement à son prédécesseur Mohamed Chérif Hanachi. Je souhaite un prompt rétablissement à M. Mohamed Chérif Hanachi en ces moments difficiles. Je tiens à lui assurer mon profond soutien ainsi que ma sympathie et toute celle de la famille de la GSK qui est et restera solidaire quand l'un des leurs en aura besoin, loin de toute polémique. Le club se met au service du président se met au service du président Hanachi dans ces moments de difficulté هذه في ربي شفا فوالا دلوقتي الميساج يدي يخدم ماشي في ملال اتيتر بيرسونيل باش هادي يفكن باللي نسا يتماس ديما النتيج بوتيتر سي ان ميساج كودي بور دير باللي لو روتار الميساج يديلان ذي لاباج فيسبوك لا جي اس كا إما هاثي ماشي ذا إس باينس داي في فغان دي شبار بين يدي فكان لو تكست كيني فوالا دونك غادي سواع تكيني ديرني سولفتي المكسيك يقاليزيد يبود البيت يبود يسوي ويسينينس يقاليزيد الزاث تربعث الجزائر دونك اثنا تورا سين يسويين غير سين بويراسن اكاثيد ولا اكاين اون ديريكت ذي تلفزيون ينسوا لي تلفزيون هذينا دونك اصوات غورون لو ميكرو اوفير ايت اوفير لو ميكرو ايت اوفير ويفان هذا دي السيول اقلاغ الذاكيين ما تبغى ماذا تسولم ما تبغى ماذا دويم اول غف اين يفيد وين السكينه فوالا سولفتيين فوالا باش كنا نصب شويه الصون الى خاطر من لي طاروا دوتور تلا إلا يون قرا الصلاة نسيس عن ضرورة دوتور في الصوت التليفون يومي الصوت نقرنس الو شاك فوا يمارد السيول ماذا طنطون وين هذه تصوني التليفون إلي اونجستر إلي ميسيون on reçoit une réclamation de droit d'auteur عندها heureusement ثورة يوتيوب ماشي كمزيك ديريكت هذاك حبسنا الناس سمر ميم هذا داو هذا افيرتيسمون ثورة خاطر هذاك يدفكن لو باساج ني كي كونتيستي كاينين خيار اتجد هذه هو لا بوبليسيتي نا اتكونتيستي نا ماشي صغارن اتكسر دونك الشي ما دوموندي تتكسر هذه يروح الباساج ني هذه يروح وخلاص هذا ما كان ومن بعد بون يعني تسولي لي كيستيون دروات دوتور elles sont très pointilleuses دي مورايا كاينين يتقدمن يوزن رزات نكوني نرفد تاغوش تعاود تاغوش ساوي غنيت خدمت يوتيوب ولاش كويت الميزان
دونك دوا كي كان يبغي هذا وانت تيني تورا أصوات غورون ما تبغام هذا الشيولم أقلا الزاكيني يدون أصوات غورون ايوا مثلا الماتش دونك ديال الجزائر اكد المكسيك 2-2.
تسولي تمليليث غير تربعت الجزائر كواتسين المكسيك سين يسوين غارسين اكاكين دونك سولين الساكنين ابارامون لو 13 بورت بواس الى جي اس كاد بورت بواس يعني ليكيب ناسيونال لا دا ليكيب ناسيونال دا يعني ليكسبulsion دان جوار راهم يتسولن أزول. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. وي لا سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ودي سوالا؟ أخويا الكريم سيدي علي بوناف الحجرة. بلا سلامك صافا؟ الله باس لا باس سيم. بلا. أولا مزوارة سير مني شي فاهم واحد الشريف حنا شي. إن شاء الله. اللي شفور إن شاء الله. إن شاء الله. هذا ولا إن شاء الله. هذيك خدم خلال الصفراح. ابسوليمون ده صح. هذه ربي بخير وعافية إن شاء الله يا ربي. والله تاهي هذيك كونين هذيك. أنا السمح كان يفز ولاني تقلق فلاس. وي تقلق فلاس نهضر السمح صور كان غلط. ابسوليمون. وهذه شفور إن شاء الله سمحوكنا أنا ربي إن شاء الله. إن شاء الله تنميرتي. ألو. وي كاين سلا ذا إني داشي تبغيض تيدينيض. إني هاي كيني داشي تبغيض تيدينيض كاين سلا نكيا. ألو. سلا كاين هضر داشي تبغيض تيدينيض. ألو. اشتغل من الحسن هيك باولا. سلا كاين بس بورسو نقرا ونسولو تد سفايبر نزمر هذا كوني نسعد غير تسلم وني نسل ماشي شكال تسول ما كايس س البورطابل تسمع البورطابل السرسارين ويتسلم مليح بيان سور وتسلم مليح فوالا دونك فوالا تفوك تمليليت غير تربعث الجزائر أكو تسين المكسيك سين يسوين غالسين الماتش نقل تربح المكسيك 1-0 ومن بعد ثقل يزيد الجزائر وقبل هذا دياوي محرز البيت ويسين البيت ويس 16 ينس تقولنا في تربعت الجزائر ومن بعد ثقل يزيد فينالمون ثقل يزيد مكسقارن لو مكسيك دونك فوالا يفوك الماتش فوالا تولي غادي هنا وغادي شيان ذوي الناس مكسقارن انا جد عندي السوين يكوبي ثنميرتيش شي غدا ميساج مس ايت عبد الملك حسن ايت عبد الملك يند لا كاليتي دو ليماج تري بون ميرسي مس ايت عبد الملك ثنميرتيش اميد شي هذا الميساج كيني فوالا ما تبغى تسولد مرحبا يسك هذا غديني ما تولد الماتش من الجزائر كونتر المكسيك اذا شي تولد ديس ما تبغى ديك قلت لنا اصوات غورك ماذا بينا غادا تسولد يعني ميساج فيديو باش كي دوالين يمدانم بوركوا با فوالا ما تبغى تسولد مرحبا يسك هذا غديني البوينت فينك غاف تملي ثاكيني وكتملي لا جي اس كذا يعني لا بروميير ديفيت فوالا نو يعني ويفغان هذا ديسيول مرحبا يس اخلاق يدون ذاكيني انتراجو فوزابال زريغت فنان غاف 9 طاسي فنان غاف 8 راد نوغال ثاكرا 8 نجاسر 9 9 مي قريب هذا يفك الماتش دونك فوالا مسيت عبد الملك أزول مسيت عبد الملك كم كيتسيليض؟ أزول فلاك مسلوب بالقاسمية. لا السلام عليك صافا سي حسن vous allez bien؟ الله نحمد ربي يعني نخف كتا كوني تحنا نتساول كوني راك نتسونكوراجي كرجوي كذا تخدمو. مثلا فوالا جو تروف سا كي لا كاليتي دو ليماج تدارز مليح.
Oui, ان oui. شاء الله تكمل هكا. Inch'Allah, c'est la connexion, la qualité de la connexion, ça dépend où c'est, voilà. اكزاكتومون. نيت كان مس يتعبد زمر غادي تفكر لابيل فيديو زمر كي نساعديهم فيديو ديال ما تبغى ديك لا فيديو. يا با بروبليم مي سامبلومون كما لا فيديو زرينا افيك لا كونيكسيون تكون مولاش تسكوبي داكور معليش ولاش فلاس. الوقت قول ده الصح دونك هسه كاين بويد غا في الماتش كاينين الجزائر اثاني فوكتوري فوكا كويا 2-2 وزرغا ما تولط يلا دونك ما تزمر غادي تفكروا لنا اناليزا فوينا تا كاينه في الماتش كاينين داش يتولط ديكس وديغني الماتش لا جي اس كا ديغني الخساره الساكنين لا جي اس كا كونتر انسي ماغرا 1-0 فوالا داش يتوالي دونك كوايا كاينين غتصاوض غورك. bon c'est الماتش كاين الجزائر دونك بون وقت ما عرفت الاناليست تاع سي جوست كان ان ريكابيتولاتيف ان بو دو شوز كاينين شو ولا بلي سميت السيليكسيونور جمال بلماضي il يخدم ليكيب يلعب كونتر زيمبابوي دونك ليفيكتيف يلعب كونتر زيمبابوي وين يقلب الساكا à mon avis parce que voilà نصراح تيتولار ولا فيرودي دونك نافيكتورا دونك فوالا دونك تبان يعني تبان ليفيكتيف يعني فعلا دونك غروسو مودو l'Algérie surtout en première mi-temps elle était des fois bonne moins bonne c'est-à-dire en première mi-temps en deuxième mi-temps on rajoute un peu plus d'organisation c'est une bonne organisation tactique c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelle le bloc on avait le bloc mais il y avait ce qu'on appelle un tout petit, c'est-à-dire une petite défaillance au milieu de terrain, des petites ouvertures, des petits espaces. Donc, c'est-à-dire surtout les passes en profondeur, les Mexicains, enfin les Manson, surtout je regrette un petit peu surtout des 40-50 mètres c'est-à-dire de la zone défensive. Beaucoup plus le contact, ça veut dire un joueur le contact, c'est-à-dire il anticipe il y a ce qu'on appelle la lecture de jeu, le joueur l'adversaire il contrôle le ballon avec la passe avec une séquence, non, c'est dans le haut niveau dans les 40 mètres voire les 50 mètres il faut quand même resserrer beaucoup plus les lignes et jouer beaucoup plus agressif. Donc, la carte le porteur du ballon avec aller enchaîner. Ça, soi-disant, aller enchaîner, c'est-à-dire c'est la ligne médiane, du centre, c'est-à-dire la construction. Donc, la construction, c'est que la finition, nous allons avec une seule balle, une passe, donc une pichenette, donc derrière le dos de la défense algérien, donc avec un exploit individuel, le joueur Smith mexicain et يبوظك اني غادي وين يسوي يعني بومعدل دونك شنو دارون ما ثمو شحال لي جواري قلنا انه كنا نبدا لاناليز فيديو ولا 5 6 7 8 لي جواري قلنا ديال الكومبارتيمون ني سير 3 لي مكسيكان خمم لا ديفيرونس دونك والبور وين قلنا كوتي دو بورتور دو بالون خدمه راه الناس بريسينغ فلاس وكنوري سباسييرا دونك il était seul يبات فلاس الميتراني غا شحال دونك sur la ligne c'est-à-dire la وريب الدايره يعني le passage du ballon donc je pense que j'en suis sûr c'est des erreurs يعني سميت le sélectionneur فهمتي والي فاننت يعني mais un autre point qu'il me semble un petit peu, c'est une petite fatigue sur le plan athlétique. Voilà certains joueurs, les dernières minutes, ils commencent un peu, d'ailleurs même un joueur, je pense que c'est de l'Arabie Saoudite, ça se comprend un petit peu parce que au niveau du championnat de l'Arabie Saoudite, même que l'Europe, évidemment au niveau des ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, Malek Tidini, les ischio-jambiers, Zmarat ça un claquage, Zmarat qui se va dans le terrain. Donc
Donc, Guy, c'est un point, je dirais que sur le plan athlétique, c'est-à-dire, Mazal Chouatah, ils ne sont pas au top forme à 100%. Donc, bon, l'infériorité numérique, ça n'a rien à voir. Il y en a 10 à 11, hein, c'est le football de haut niveau. À 10 à 11, c'est vrai que ça pourrait un petit peu être Chouatah les espaces, Chouatah Winner, mais nous, à 4-1. Donc, mais à Sagui, par exemple, surtout c'est des attaques rapides, les contre-attaques. Comme Brahimi, il n'a pas osé à 100% des fois parce que Brahim, à un certain moment, chaque fois qu'il prend le ballon, il le perd. Donc, il se retrouve la ligne, donc il ne provoque pas, c'est-à-dire dans la profondeur, il y a donc il vient d'Iaya, même si Brahimi d'Iaya. Donc, aussi, ça prouve aussi il a cassé de Nini. Le niveau du football, c'est-à-dire au moyen du golf, ce n'est pas le même de l'Europe. Hein. Donc, خاطر نسوا كل كتاب de l'Europe, à quel niveau il est, mais le golf, des fois, je ne sais pas. Hein. Donc, نسوا لي bon, زعما بنيني باللي ça fait longtemps ياكو حبسن et tout, mais ولا المكسيك ça fait longtemps يحبسن. Mais à quel niveau il est, je le trouve, sincèrement, c'est un match beaucoup plus positif pour les الجزائر. يعني c'est un match ilham مليح, c'est-à-dire sur le plan tactique, surtout en deuxième mi-temps. كي يعجبني c'est-à-dire le bloc, il a le bloc. Bon, معاك à part les erreurs اللي ثلاثة اللي هو ديك الشيء تبويض البوت, il est but à la légalisation. Mais d'ailleurs, c'est quand même des individualités, c'est des bons joueurs. Donc je pense que l'effectif Bassagui زي الماتش كان زيمبابوي بالك عقل شونجمون ان او دو جوار يبدل يسير الماتش هكا. مي يعني وتولى ضرب باللي ils sont un peu nerveux les Algériens, voire agressifs. تولى ضيون un joueur mexicain blessé, وايض تولى سين يمررن يون سوق الرياض. C'est quoi cette nervosité Kenya? Non, Zred, ça s'explique, c'est normal dans un match de football parce que Zaire, sincèrement, champion d'Afrique, c'est vrai, tu vas le match avec c'est pas un simple match amical, tu vas te prouver, en tous les cas, Zaire, sincèrement, un bon niveau, on n'a pas de minute à seguir. Malgré le Mexique, hein, donc le classement, la FIFA, ce n'est qu'un classement, ce n'est qu'un chiffre, 11e et tout, c'est pas ça une référence. C'est-à-dire même la nervosité, il y a tout ça parce que c'est là une envie, il y a une envie de joueur, il veut réussir, il va faire le match nul. Donc c'est un point positif. Donc voilà, c'est un point positif. Mais c'est pas quelque chose de grave. Mais quand même, il y a eu une expulsion. Oui, il y a une expulsion parce qu'il y avait un cumul de cartons. Il y avait un carton déjà auparavant, je pense. Parce que voilà, le match de Smith dès le début. Voilà, la deuxième mi-temps. La fin, voilà, 5 minutes et de la fin. On dit marqué une légalisation. Il y a que deuxième mi-temps. Donc, le carton rouge, c'est normal. Il fait partie aussi quand même du jeu, mais on ne doit pas se cacher derrière ça. C'est pas grave à 100%. Bon, c'est un match amical, mais c'est, comment dirais-je, le goût d'un match officiel, parce que c'est le jeu contre le Mexique, l'une des meilleures équipes à le Zaire, ça a quand même un bon potentiel. Donc, avec مرات الجمال بالعمريه سيرتو ديالها et tout donc كي كنولى الدوره ديال الميديو يلها في غوليها نو سادير اون غروسو مودو بالك عقل سين ثلاثه في جوار كيدير بالك وين غادي يبدل دونك بالك ولا زرا جوار كيديو سنه كاين سي العربي السعودي سي ابها ناس مش الكلوب هكي دونك كيف كاين لا شونس لينس سي دايور في contre une bonne équipe du Mexique, la guerre le niveau contre une petite équipe, c'est-à-dire une équipe à un niveau moyen,
Donc, tu m'intéresses, mais c'est un joueur. Kasaki, c'est un très bon test. C'est un très bon test, d'ailleurs. Ouais. Donc, avec les dernières minutes, un peu, les Mexicains, ils étaient un petit peu, si tu veux, je vous laisse la loom. Le jeu parce qu'à 11, à 11 contre 10, de 1. Donc, ils avaient beaucoup plus de volonté pour le score. Donc, le match 11 contre 11, le score soit égalité. Bon, en tout cas, même, sincèrement, il faut dans le dire, malgré elle a manqué un but technique, les dernières minutes de la première mi-temps, cette équipe actuelle de Nzaïr, ça prouve que c'est là une cohésion, c'est là une entente, c'est là c'est-à-dire entre les joueurs et le staff. Ça veut dire qu'il y a un fous de fous. Donc, il faut dire ce qu'il est. Donc, en grosso modo, pour la je pense que l'effectif il a venu contre Zimbabwe le mois de novembre. D'accord. Il a GSK qui خسر 1-0 contre NC Magara. C'est une équipe ملميد انه الفا على كل حال 1-0 ذا شي تواليض كان لا رونكونتر كينيا. La rencontre avec Bismillah, on voit la rare match, c'est donné. C'est un match amical, donc match amical avec Gitoulan, les points, les objectifs, les principes et les sous-principes, donc je suis le staff technique d'abord, il y a un qui est concerné, donc le staff technique soit sur le plan technico-tactique et sur le plan athlétique. Donc, c'est à eux, comment dirais-je, de jauger les joueurs. Donc, l'un des nouveaux joueurs. Donc, les nouveaux joueurs, est-ce qu'ils ont donné satisfaction ou pas? Mais le résultat, peu importe. Le résultat, il y a ce même date. J'aimerais lire un résultat piège. Je m'attends 5-0. 3-0, c'est-à-dire ça, il y a bloqué le cachouche. Non. Donc, non, c'est pas ça. Donc, je dirais beaucoup plus. À tête reposée, tu as le staff technique qui est de la GSK, c'est à eux le devoir d'analyser le match à guerre. Alors, est-ce que, par exemple, sur le plan tactique, sur l'organisation, sur le jeu avec ballon et sans ballon, un petit comportement, c'est même le comportement, il y a les comportements, les défenses, milieu, attaque, les gardiens de but. Donc, l'analyse est toujours, c'est-à-dire minutieusement, tu veux le choix. Même le but, comment il a été un petit enquêté de la GSK, que c'est une erreur individuelle, une erreur de groupe, un collectif, parce que donc c'est toutes des questions à se poser. Donc pour améliorer, c'est-à-dire le reste. Bon, malgré tout, ça fait لكن بغي لي ما سكواسيات لا بحال دونك زمرات ديالو ولادهم يورارن ولا زمزم كرايا لي جوار نينس دونك فوالا دونك ساكي لو نيفو الا قاتي الدنيا ساكي لو نيفو ديال تمورتنا كيف ولاش الخلاف ديال المولود باسكو يو لا مونطاليتي ديال دي تمورت ندنا كني كوي مشاك ديال ولاش ا ديفيرونس تاع مقارنه الساكي ولاش داير entre parenthèses لو كان يكمل الشامبيون وريح بيسارة بالك ماشي السيار بيعتيا وين بالك جياسكا بالك الصيف بالك المولود دونك زالينار دونك سي ان شامبيونات فوتبول الجزائر سي كوا entre le premier le dernier تاخذ 5 6 points 7 points ماش تاخذ مانيك البروميير كنا تخسر دو ماتش ماش تاخذ مانيك انا سمسرو لي كاع دونك نشتكي سي مي بون Donc, grosso modo, pour ne pas rester longtemps, il dit que le match à guerre, il sert les principes, les objectifs et les sous-principes. Donc, il faut l'analyser sur le plan technique. Donc, voilà. Donc juger les joueurs. Donc, sur le plan technico-tactique, sur le plan athlétique et mental. Donc, moi, je sais que
Oui. Non, c'est parce que dès qu'il faut que le match, sur les réseaux sociaux surtout, attache les critiques, les supporters, là où ils يكوكران اسمها ديال السنين كان سينا ونسيت ما قلت دي بعض السنين صراج السفرة ثوران صراج سوكوكرو استدير يمي ولا الريزولتا يكيني ديجا الماتش قيضلي كونتر تينا لا دي جي اس ان هناك دروس 2-0 دروس امر لفغين غادر ربح 4-0 نا 5-0 puisque quand même c'est la GSK, c'est pas net, c'est pas n'importe quel club. والساكيني contre ماغرات خسر 1-0 c'est-à-dire un petit كيكني شك لي سوبورتور الى باج فيسبوك GSK دافض دي كومونتير عندها خوفران طاس لي سوبورتور غاف تربع تاكيني هم كردالي سي بارابور ا سا كي بوزي لا كيستيون. Voilà. Déjà, et les supporters directement la GSK, voilà. Non, هنا شاكين السبورتر سان الحق سان الحق نحن نبغى توجور اتيلي ليكيب يتقاشوش ثم ما كدنا اليوم هذا زاد صغار. C'est pas n'importe quelle équipe, c'est la GSK, l'équipe la plus titulaire en Algérie et aussi parmi les 10 meilleures équipes de l'Afrique. Mais il a pas donné d'année في الحاجة لها. إذا قارنت علاش كانت الباسي ناشرية سيلها ويلا وين يقدر. C'est 2008 le championnat, c'est 2008 تقرا 12 سنة. Donc là خاطر اسم مساك خدمه راه وحدس الخدمه راه يوسف من كاينين مي ويدا الساقي نبقى دونك لا كان بنيني باسكو لا جي اس كا صافي نربح وياه نو هي وياه اللي يخدم من خيرنا يا اللي يقرو سينو غنغير دفير دونك انشتاق يركوني سي دي كاستيون سبوزي الساقي خاطر تولا غن هذاك دينا كاين جو بونس لا ما ديال سان جوار لا جي اس كاين لا ديال بارامور ودي تسالا انا سميت بار ديفو ابسوليومون الى دي تسالا هو سميت بار ديفو باسكو يوسد ني غادياس الى قاسا لا جي اس كاين دينا صح اما لي جوار اما لي جوار اما الستاف تكنيك اما لي ديريجون لي بريزيدونات تو الموند نا با الدروا لير ساكي سميت لا جي اس كا ولا قرا يوان الى كاين خاطر ساعة بالماريس إلى قيونا ديك قبل هنا داك كذا قال هذه اللي نسميش لي ريزولتا بون ماشي ثلاثة يوان الماتش اميكال الديبي يفان جوجي نو يفو با جوجي كاين جو بور لانستون جو نو سوي با انكي خاطر لو غاس تربح سادير نعاود مورالمون هذه الهو الى ها اللي غاس تخسر ذاغل ولا قارد لي ديريت الى ها شغل قالها سي ابارتير دو لا يقلا قد كوريجين لي فاينسن ذا شو الحيار هذا شو نسكمار ايوا كنينا داخلين منزل ديسي لو بروشان ماشينا ديسي ديبي دو شامبيونا مي ولا قال لي موفي ريزولتا ابارتير سادير دي شامبيونا دايرين 4 5 ماتش يعني وين صحات لي لانكي سميت لانكيتود تورا لانكيتود د سنين غير لي سيبورتير ولا قرات سام لانكيتود بانات باطاس خاطر تولي لقد نيني لي جوار دي جديدان ويوسنا لك راسل مازالوا لي راه لا كوهيزيون راسل سي الدوزيام ماتش كان اونيكمون دونك نيختيد اما خذ من كالكو ماتش اميكو ميكش من دي الشامبيونا عسنا ديبان صح دي ستادير الشامبيونا ديبان صح ولا ثورا انا سألت كان امذيا الالمان توري كيف الماتش الالمان كون لا سويس ايغاليتي سادير 3-3 3 كيف الماتش دونك الالمان دينا شامبيون دو موند تنغاروث اسقارون 2014 ماشي نحكي فرنسي قبل كوب دو موند تنغاروث دونك شامبيون دو موند 4 لي كوب دو موند دينا هي الالمان نيك بدلوه ميسلو باسكو لو سيليكسيونور هذا يتسبد دير ليفيكتيف تتسوالي اما كان لا تسوقي ميناف دونك فوالا دونك ثورا لي جوار كي قلنا لا جي اس كي جديد لاكي دونك سان الوقت لا كويسيون اي تو دونك يمكن لازم راه دينا ماشي ديال الماتش اميكو كان واحد السن كان ندم نحسب لي ريزولتا باسكو الماتش اميكو تربحوا
ça ne changera rien du tout. Donc, ça ne changera rien du tout. Au contraire, il n'y a que le staff technique qui est de l'affaire. ما يربح إلا قاعد يزهر الشهور يربح أمشي يربح ما يخسر سي اونكور داني ديزهر انسيس ديك لي فاي نانسيس كان لي فاي باش كتكوريجين فوالا تنميرتيك ميرسي بوكو إلي بريسيزيون هكا غيتفكر مسايت عبد الملك فوالا تنميرتيك ما إلا كان دار نظن صوض غوري إذا كان جاون لهنا الترويج تسلي معاكم اللي أفرق فاجلك أفيا كده دي سلمتو الآن جاون لهنا الخير أرثو فاتك ونحرز ربي هذا شباب ربي في الهون الهموم الهلاكات جاون لهنا تنميرتيك ويكشتيني هذه بعد ربي في لك البلان كي وفق ربي ذي القديشينك عندات الليض يخدم وكي عاوز ربي من يتسكر يدنا تسوي ضيدنا أول إلي سوبورتر تنميرتيك تنمير تمقرانت فوالا أرثوفات مخالة خير صح دونك الناس كملت ما تبغام هذا السيولم 0772 13 88 ولا غادي التوب شات الا ما سلم كلارين واني قد شندي لا كومونيكاسيون لا جي اس كان وزرا ما يزمر هذا غادي يسيول ما هذا غادي يعني اميكي ولا تمليليت يحضر نساتينا نورمالمون دونك ولا كان يخدم الدينا يطربون اناليز احسن مسوي تاع عبد الملك زعما يزمر هذا دي سيول ما يبغى هذا دي سيول وبغى حال صادن كينيو شي كاس سيولن ما يبغى هذا ديكي هذا غاديني ذا شو ولا يثملي ساكيني كونتر انسي ماغران وديرني ذا شو ما يبغي يسيد هو الكرانا مس الزلفاني غاف تمثلت كيني غاف الماتش كيني ما يبغى هذا دي سيول الصواب غورس فوالا ايوا تكفر الناس لا سلمك لا سلمة تكفر الناس أمشي تسيليط صافا الحمد لله صفري كان دقيقة أتبدل هنا تاكيني أدفع لو فايبر فوالا لو فايبر هذا فوالا هذا تكفر الناس سيدنا لا سلامك فوالا قيمة كني إذا خلت سنقيل ذاك ويث قيم كان كي كادرين فوق كادرا كي إلا خلت قيم ذاك النية فوالا فوالا هكا ثورات فاكيد سي طري بيان هكاكي لا سلامك يمكن تسيلي تكفري الناس ويزالي بيان شوف الأول شوف الأول الزول لا سلامك صافا كويس انا اشاك فوا جاري فولونتار لقيت ولا ليميسيوني اورونتار كذا الجورناليست نيا قلت انا لو سي وقتي ما انا اصلا ونسولو لا سلامك نسوي في ليكيب ناسيونال اكد ناس مشي صغار ليكيب ناسيونال بليس لا جي اس كا تخسر كونترا ان سي ماغرا وزرا هذا شي تولا فوالا شي تولا كده طرف جيسكا وكنا نوضع كيدي فوالا تاكو طرف لسن يبار من تولا جيسكا لا جيسكا كان دمو داكو اصوات غورك خطر جيد اللي كو سيكيميلا من الماتش ني سوني دي سمورت باسكو كومام يدي هنا خدمني Je pense qu'il manque dans la défense, l'encadrement dans la défense avec l'attaque. Le milieu, ils ont un bon milieu de terrain. Oui. Mais ça n'a un encadrement dans la défense. La défense trop chouette. Oui. Ouais, on n'a pas des joueurs d'expérience chouette. Il y a quand même 2-3 joueurs d'expérience. أمزيش ما تشوف حفاف أدغير زافور وساني ليكيب صحة وساني الدمو. Absolument. D'accord. Il a au moins 2 joueurs d'expérience pour l'encadrement et la défense. Et plus un avancement de l'AD. تستغرق الدمو. مازالوا ثيد نوفارا تكفر الناس مازال.
هما كي لا بويش لا جمال من هاد لا بويش روح لك وذاك شحال حاجات شي هما كي اسطلق وذاك وي مازال دوفانا راه تقليبا مازال جوسكا بريزون دوفانا راه كان ان بون جوار ان بون اتاكون ان شاسور دو بوت كنقارن ان غوليادور كل يوم ماشي تسمي صغير فوالا شاسور دو بوت وثاني لا شاسور دو بوت لا ويس ما تشفي سميت جبل مناد الا بويش نصر داليا رشيد داليا رشيد وي رشيد فريمون تان غرون وي جا دامور qu'est-ce qui arrive à l'époque هنا في الحاجه on a vu la particularité c'est notre الدار كي وغاد هضره باسكو فين قد هضرت فيه تكون ليستوار في هذه ليستوار تير دامور parce qu'à un moment donné, il y avait les présidents de la GSK, il y avait de la patte, une équipe, un club de la GSK. Oui. Et toutes les années 70, 80, il y avait Khalef, il y avait Zouidkou, ils ont fait ce qu'il faut. Ils ont créé des très bons joueurs, des bons joueurs, comme Nicole à l'époque, avec le président Bankati. Ce qui me fait تروح عام 2000 اي مالوريزمون قالوا لي هذا الدنيا غابور مارشي في بشفا اي بان تكمل لاباتني يا فيد لابات à l'époque mais après ils ont rien fait il faut dire ce qu'on est خاصك on a gagné des titres les titres mais comment on les a gagnés je me rappelle de ça il y avait des Menad il y avait des Sayeb il y avait des Medan il y avait à l'époque وإذا كان سي تروح لوذاك روح عند ليكول مين سميتنا نيت تجيني نخالف وربعتو يبان قاسي كوم بريزيدون ابسوليومون مي ابري ا 2000 واش يدي قمم يقدني سيدي تقاتلني بصح انا لا فاس اسكو يا كيك شوز بور لا جيسكا ديك التك اسكو يا كيك شوز ني داشي لا بور لا جيسكا اسكو اون ا ليسي دي ستاد اسكو اون ا ليسي دي زوتيل دي كومبلكس اسكو اون ا ليسي دي جوور pour la GSK. Oui. Il n'y a rien. C'est vide, la GSK, elle est vide, la GSK. Tu peux me dire, ou chemin, ou les ballons pour la GSK. Faut pas ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a maintenant, parce que la manipulation au Sénégal, les télévisions algériennes, tout ça. Non, il est stylé. Oui. Vous dites la vérité. Oui, il y avait des hommes qui ont fait quelque chose pour la GSK. C'est par rapport à ces hommes-là qu'on a gagné des titres. Mais après, on a des gamins. C'était vide, c'était coquille vide. بصح إذا قال خاطر كيفاكي ولي زكريا الدنيا نو سا مارش با il faut pas aller pour sur l'histoire نهضر في l'histoire بزيف هذا مول كتغادر الحال ما هو لا كي شفيك جو مرابيل اسمي بولا لا كوب دافريك عاجي خدمه وسني لا بروميير كوب دافريك de la CAF contre l'Ismaïlia, il y a 5 juillet, comme entraîneur, il y avait le Sinjak et Khalef, tout ça. Et ben, au Sénégal, il y avait le Tchini, Futur Hussein. Mais jamais il y a quelqu'un qui a parlé sur ça. Oui. Elle a pas des minutes. De ça. En 2001. De ça. Absolument. Ouais, mais tu l'as avec Alger de Mawasani. J'étais à Alger de Mawasani. On a 5 juillet, Noël de match. C'est assez complet. Le stade de Chor, on a gagné. Mais c'est vrai. J'ai de la famille à Babelouet. C'est vrai. J'ai de la famille à Qvaïu, les Maoulaniou. Mais jamais à Vrand à Foumouz le Qvaïu. Oui. Il n'a pas de match que voilà, non. Absolument. Oh, voilà, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais l'activité c'est une il faut, parce que c'est un mot c'est ça. À chaque fois, ce qui va faire maintenant, ce qui va faire maintenant, on ne va pas la considérer comme ça. C'est ça. C'est l'art.
أكاد moi اللي كنا دينا كنا باسكو تي كوا تفقع يعني اللي تديني même si même Guerrani c'était comme ça toujours ce qui devait faire maintenant après ce qui devait faire maintenant jusqu'à l'éternité on نخدم ثمور نخدم ريني malheureusement هادي فكر ربي الصلاح تنميرتي كتكفى الناس ودي شفان وتعميد نرى ديني لا ندير انت ذات بي سي تو ماشي انا غير ميك اطر ولا سي قرر l'actuelle direction ils ont fait un communiquing en retard et là tout ça pourquoi elle va se manipuler Rachid pourquoi on manipule les gens et voilà oui. Ah là, il comprend rien du tout. Là, sincèrement, on aura il va revenir. C'est malheureux. De ça. أكاد أمور. تنميرتك تكفر الناس. ميرسي. ما بقاش يا ولادنا. بون كوراج. بسلامة. تنميرتك. ميرسي بوكو تكفر الناس ديال كندا. تنميرتك على خير. تكفر الناس ديال كندا دونك ديقيم يدنا أصوض غورون ويفان أدي السيول مع غمس سلم كلارين أدي السيول أثن بالك ويفان أدي السيول ما يسولد سوسورا بيان دا غادي يسفهم ذا شو سلم كلارين فوالا ننسى لا سلمك سلم لا سلمك صافا الزول فلاك يا مسيو بالقاسمي الزول في قديدي تبع كابل نيوز تلفزيون وينك لا سلمك مسلم كلاري امكس لا سلمك وي سلضيد سلغاك الدواء هناك الزول فلاك الزول في قديدي تبع كابل نيوز وينك تنميرتيك الزولو يكشيني نسلم حسنيت عبد الملك الزولو يكشيني je pense qu'il a fait une très oui الزول ولا صافا monsieur Belkacemi je pense qu'Arsène عبد الملك a tout dit au sujet de l'équipe nationale la GSK il a fait une très bonne analyse c'est un technicien donc je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de panique l'équipe nationale bon, très bon match contre le Mexique qui est 11e mondial, donc oui. Un match nul 2-2, c'est pas mauvais pour l'Algérie. Hein. Absolument. C'est pas mauvais pour l'Algérie, surtout que l'équipe a été réduite à 10 en deuxième mi-temps, donc c'était un peu difficile, il y a eu le forcing, donc nous on a raté des occasions. On aurait pu gagner, par plus on aurait pu ajouter un but ou deux pour d'égaliser. Mais absolument. Le football, il est fait ainsi, il faut accepter. Absolument. Allô? Oui. Donc, okay. Pour la GSK, si tu veux... Oui. Donc, c'est pour la GSK, donc le deuxième match qui, je pense que c'est un match équilibré. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Magra a marqué sur une mésentente entre le gardien et son défenseur. Oui. Mais en deuxième mi-temps, la GSK a tourné, la GSK a dominé dans tous les compartiments. Donc, ils ont fait une grosse prestation. C'est pas le résultat qui compte dans un match amical. Et il y a 18 joueurs qui ont joué, 18 joueurs, donc c'est tout tourne vers l'avenue que les joueurs donc, je pense que dans l'ensemble, même le staff technique est satisfait du rendement des joueurs. C'est la production, c'est le rendement. Il ne faut pas oublier que la GSK aussi c'est affaire. Si le stage ni Mostag Bokbo, Mostaganem, le stage Sakbo, ils ont travaillé physiquement, ils ont travaillé beaucoup. Donc il y a un peu la fatigue, mais malgré ça, l'amalgame, les jeunes, les nouveaux, les anciens et tout, ça a fait, la mayonnaise a pris, hein, ça tourne sur le plan technico-tactique du terrain, et tout. La deuxième mi-temps à Sekir, la réussite n'était pas du côté de la GSK parce qu'on a eu des occasions pour égaliser, même pour gagner. Au final, c'est la production des joueurs qui compte le plus parce que c'est des essais, un match amical, c'est pas une référence.
Les supporters ne sont pas encore en championnat, il y a encore des matchs amicaux à jouer, il y a une cohésion, il y a il faut savoir ce que cherche le staff technique. Le staff technique, il cherche justement à connaître les nouveaux joueurs qui vont aller voir sur le terrain, à dire la prestation, c'est ce qui compte le plus dans un match. Voilà un petit peu. Mais grosso modo, il n'y a pas à rougir de la défaite de Sekiron. Depuis de la défaite, la GSK a fourni une grosse prestation avec des jeunes en seconde mi-temps. Ils ont dominé Magra, voilà, qui évolue en Ligue 1, et ils l'ont dominé. Mais malheureusement, de temps en temps, quand tu rates un face-à-face, c'était un match amical. Il y a même un penalty qui n'a pas été ciblé. Même on cherche c'est un technicien, il a fait l'analyse qu'il faut. Il a fait une bonne analyse parce que c'est des matchs amicaux, c'est des tests, donc ça dépend du staff technique, ça dépend au client. Mais le supporter de la GSK, comme on l'était tous depuis des années, il a tout le temps et tout, ça se comprend et tout, mais il n'y a pas de quoi avoir peur concernant l'équipe. Hein. Oui, tant mieux. Voilà un petit peu. Non. L'équipe, il y a beaucoup de progression, beaucoup de satisfaction en dehors de Khatarnat. Sur le terrain, il y a eu un live, deux lives qui les ont donnés. On a vu, les gens ont connu l'un, mais la deuxième mi-temps, c'est une équipe qui a dominé complètement la deuxième partie. Mais les buts, face à face, il y a le poteau, là, nous, on nous a marqué, c'est tout à fait normal, ça c'est le football, on nous a marqué sur une mésentente entre le gardien et son défenseur, donc il y a un attaquant qui a marqué, il a marqué, mais il n'y a pas le feu à la maison, il n'y a pas lieu de... Hein. Je pense que l'équipe est bonne. Le match c'est le Khamis contre Mdia. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont jouer, mais c'est pas l'équipe. L'équipe il y a un mélange. Il y a les nouveaux-nés, c'est pour faire tourner un petit peu tout le monde, pour avoir un aperçu sur la capacité de chacun des joueurs, pour voir s'ils peuvent tenir, s'ils peuvent un problème de quoi. Il y a tout. C'est ça. Le staff technique, il cherche, il a un objectif du match amical, il n'a pas de. Hein. Donc c'est une équipe. Oui, c'est. Allô? Oui. Jouer à la connexion, il y a que trop jouer à la connexion. C'est la connexion. De temps en temps, on voit Delia, Hadara et tout, comme la connexion. Donc je fais très attention des fois sur la connexion. Oui. Effectivement. Effectivement, on aurait pu. Mais Inch'Allah, on va avoir un beau match, mais les commentaires, le supporter de la GSK, il est connu, c'est des connaisseurs, c'est des gens qui aiment leur équipe, c'est des gens qui aiment gagner, et tout le monde aime gagner. Il ne va aucun éleveur. Hein. Ils sont exigeants. Quand on dit GSK, c'est GSK. Ils sont exigeants. C'est tout à fait normal, mais je leur demande, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, il n'y a pas de... c'est une équipe qui va se faire, c'est une équipe très jeune, c'est une équipe qui pratique du bon football. Déjà, là, la cohésion la cohésion entre les anciens, c'est déjà quelque chose de satisfaisant, puisque le championnat, c'est au mois de novembre, vers la fin du mois de novembre, donc on a le temps encore. C'est au staff technique de faire des réglages, d'évaluer le niveau de chacun, d'évaluer les tests, les matchs amicaux. Il y a beaucoup de choses qui sont recherchées par le staff. Ça veut dire tout dépend de ce qu'il donc il y a des consignes qui sont données, le résultat il vient après, le résultat il vient après. La compétition, un match amical, c'est pas un match de compétition. Hein. Match de compétition, ça va être autre chose. Hein. Les matchs amicaux, c'est like. Les matchs amicaux, c'est pour des essais, c'est pour. Les matchs amicaux, c'est pour tester un petit peu les capacités des joueurs, évaluer le niveau de chacun, pour avoir un aperçu, pour se faire une petite idée. Il va dégager un petit peu l'effectif au fur et à mesure. Oui, les joueurs, voilà un petit peu dans un match, dans des matchs de préparation comme ça.
l'entraîneur, le staff en général, ils ont leur idée de ce que le match. Le résultat final, c'est secondaire pour eux. Donc, ils cherchent, nous on a monopolisé, ce qui compte en Magara, en deuxième mi-temps, on a monopolisé le ballon un petit peu, on a dominé, on a eu des occasions, on n'a pas marqué. Mais au final, je pense qu'en dépit de cette défaite, il y a des satisfactions, surtout entre les anciens et les nouveaux, la cohésion, 18 joueurs qui ont joué, donc qui ont tourné. Donc c'est pas quelque chose pourquoi un match de préparation, c'est pour tester un petit peu tout le monde. Ce qui se avec des on connaît bien une équipe qui s'aide les anciens les nouveaux je sais pas par quel mais le but c'est pas le but de chercher il a gagné des ballons ou gagné du Hussein ou gagné le Jarab voilà un petit peu le donc il n'y a pas de souci à se faire ce n'est qu'un match de préparation oui, contre l'ASSN, c'est une très bonne équipe, mais la DGSN, c'est l'ASSN, c'est une association nationale de la c'est l'ASSN, c'est une association qui a été créée au Lyon Régional 1, elle pratique du bon football, ça a d'autres disciplines, donc là, ils ont marqué 2 buts, ils auraient pu marquer d'autres buts, mais la sûreté nationale. La police, oui. La police. تبع la sûreté nationale, mais qu'est-ce que c'est plusieurs disciplines. Il n'y en a pas que le football. La SSN, elle est connue. Bon, elle s'est fait un petit nom, même dans les autres disciplines. Hein. Le football, c'est le Lyon Régional 1. Mais c'est une équipe. Le souci, c'est pas de marquer beaucoup de buts, de marquer qu'un. L'entraîneur dans un match de préparation, il vise, il a un objectif bien précis. C'est pour voir les joueurs, pour voir la cohésion, pour voir la circulation du ballon, pour voir qu'il y a voilà un petit peu, il y a beaucoup de choses. Pourquoi un match de préparation? C'est pour faire les réglages nécessaires qu'on a commencé le championnat, l'équipe se donne de coulisses. Donc, si on ne sait pas les joueurs, si on ne teste pas les joueurs, on se merdera. Absolument. Le souci, c'est pas d'aligner une équipe à Kajven, c'est d'aligner Zmar marquer comme ça. Mais le championnat, on a besoin de tout le monde. Donc, on a besoin de tous les joueurs. Donc, c'est pour cela que tous les joueurs doivent être testés. Ils vont avoir leur chance, ils vont jouer. On va, au fur et à mesure, on dégage l'équipe type et puis les joueurs remplaçants ou Gadaychman ou Gadafilgaïtski. Attention, les matchs de préparation. Voilà. Inch'Allah, c'est le Khamis, Inch'Allah, oui. Vax, c'est les nouvelles pour le bon. Il y a le match de jeudi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au programme pour la JSK? Donc, il y a le match de jeudi. Donc, jeudi contre Mdia, c'est la Djiba, c'est une commune de Bouira. Donc, la commune de Bouira. Donc, le match donc ils vont leur donner 2 à 3 jours de repos. Ils vont reprendre le 1er novembre. Et puis, il y a des matchs amicaux qui vont suivre avec le Paradou, par exemple. Le 20, normalement, le 20, la GSK va affronter le Paradou. Il va y avoir d'autres matchs. Donc, c'est la dernière ligne de droite. Et ils vont se préparer avec eux. Et ils vont être tous là. Peut-être, parce que les démarches, donc, Inch'Allah, le 18, le 18 avril, ils vont se préparer et puis il va y avoir d'autres matchs amicaux qui vont travailler, ils vont bosser. Mais je pense que l'équipe travaille dans la sérénité, ils font un gros boulot, que ce soit le staff technique, tout le monde est là aux petits soins de l'équipe, ils sont bien pris en charge, même les joueurs, Hassan, Hassan, il y a une prise en charge, il y a une considération. Le staff, nous connaissons
Le staff, il a ses idées, il a ses objectifs, il doit préparer une équipe pour le championnat. Donc, pour préparer une équipe, il faut donner la chance à tout le monde, il faut voir tout le monde. Mais il y a des réglages à faire. Donc, c'est ça pour les matchs de préparation. Les matchs de préparation, j'ai vu une équipe, ça fait pas longtemps de ça. Eh ben, les matchs amicaux, 8-0, 3-0, 4-0. Mais le championnat, c'était la catastrophe. Ça ne veut pas dire que les matchs amicaux du championnat à Qatar, c'est différent. Entre un match amical et un match de compétition, c'est deux choses différentes. Voilà, mais les gens connaissent les matchs de préparation. Non, les matchs de préparation, personne, c'est tout à fait normal. On joue pour gagner. Mais l'entraîneur, dans sa tête, staff technique qui réfléchit, qui donne la chance à tout le monde, qui veut essayer tout le monde. Le résultat, mais ce n'est pas l'essentiel pour lui, le résultat. Le résultat, il y a la production de l'équipe, le comportement des joueurs sur le terrain. De la vivacité, de la défense, de milieu, de l'attaque, il va faire les correctifs possibles. Pourquoi un match de préparation? Il a قد يتوجد يمانيس il a قد يولي غيميور نسمس اللعب ونسنادي اللعب البلاسمون سن الكومبورتمون من التيران مثلا la rage de vaincre مثلا tout ça c'est il y a beaucoup d'objectifs. فقط هنا في الشامبيون on n'a plus le droit à l'erreur. Ce n'est plus la préparation maintenant le championnat خاطر بحظ خاطر بينا سي 3 بوان مثلا سي 3 بوان ما تخسر سي 0 بوان تمام. Donc mais un match amical, bien sûr, un match amical, il n'y a pas de comptabilité à faire. Il y a ni 3-0, ni 2-0, ni 1-0. Ainsi de suite. Voilà ce que les gens... Une dernière question. Quand les équipes sentent des cas... Bien sûr que oui. Des cas il y a beaucoup d'équipes comme le CRB, les touchés... Je vais te dire... Effectivement. Je vais te dire, la différence, là où il y a la différence. Nous sommes à notre troisième stage, le troisième stage, le 15, Inch'Allah, de toute façon, le 15 mais il n'y a pas eu de cas parce qu'il y a un staff médical qui est à cheval, il surveille tout le monde, que ce soit de l'hôtel, que ce soit du transport, le stade, que ce soit du terrain, que ce soit, tout est surveillé, ça ne couche. C'est ça déjà le comportement de l'équipe. Le comportement, c'est le comportement de l'équipe. Pas le Covid. L'équipe, il y a des mesures de prévention. Donc la GSK justement, ça doit être un exemple. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de cas. Les stages se déroulent le plus normalement du monde. Il n'y a pas de blessés. Tous les joueurs ils sont prêts, ils sont là et tout. Mais tout ça, c'est grâce au staff médical qui est sur place, qui travaille sans arrêt, sans relâche. Oui, absolument. ولاش نكتوالي يمكن الدفاعيون على برا بلا لا رسالة الدفاع بلا ما يرى لا بافيت لا حاجة الجان يسيري داير يخدم يفاسيس الجان c'est-à-dire tout le monde collabore tout le monde collabore en mesure je ne sais pas alors il y a un staff médical et les joueurs sont disciplinés les directives sont suivies à la lettre ولاش الحاجه كل يوم يخدم قدام ينس le joueur il est obligé de suivre les consignes du staff médical très bien. C'est ça, c'est ce qui a fait que nous connaissons à la GSK, il n'y a pas eu de cas de contenance. Tout ça, c'est le comportement de l'équipe dernière. C'est un groupe. Absolument. Le staff, non seulement il y a un staff médical, les joueurs ils sont disciplinés, les joueurs ils suivent, ils sont conscients, on leur parle tout le temps, le staff médical a Drasen, à plein mesure. C'est pour cela que la GSK, en ce moment, je pense que c'est la paix au niveau de le Covid. Écoutez, d'avoir au course, hein? Oui. Alors, un petit peu, sinon avec le travail qu'ils sont en train de faire, je sais que la GSK aura son mot à dire cette saison, mais il faut leur donner le temps, il ne faut pas se presser. C'est vrai que le supporter, il a le droit de critiquer, il a le droit de dire ce qu'il veut, il a le droit de passer des supporters exigeants, mais il ne faut pas arriver aux insultes. Il ne faut pas arriver aux insultes. كل يوم شو تخمم هو ما قال لي كريتيك لا كريتيك اوبجيكتيف ني با موفيز ما يناديو نستند اللاعب الحاجه انا يا با دو سوسي il faut éviter l'insulte
Voilà ce qu'il faut éviter. Sinon, en dehors de ça, toutes les critiques sont les bienvenues. C'est avec les critiques qu'on peut avancer. S'il n'y a pas de critiques, donc c'est le bon chemin. Non, les critiques de temps en temps, les suggestions, c'est bien de faire tout ça. Mais, un grand mais, il ne faut pas arriver à l'insulte, il ne faut pas arriver. Voilà. Même au niveau de l'équipe nationale, c'est la discipline qui a fait que Belmadi peut avoir 2-3 équipes, il peut jouer, tous les joueurs se soumettent. Un international, il a et tout, il a vu le banc. Voilà. Brahim, à un moment donné, il a été relégué de la Coupe d'Afrique. Il revient, il a joué ça plein match, le match d'Iftar, et puis il a fourni une très bonne prestation. C'est ça, c'est un groupe. Il faut fermer un groupe. Quel que soit celui où il a l'essentiel est de former un bon groupe, l'essentiel est qu'il pas de le reste c'est secondaire. Absolument. C'est pas individuel, c'est un jeu collectif. Ça veut dire c'est un jeu collectif. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me remplace, il fait un grand match, je vais applaudir, ça c'est bien ça, ainsi de suite. C'est ça le football. Il faut avancer, il faut être les individualités au niveau d'une équipe pour qu'est-ce qui fait la force d'une équipe? C'est le groupe, c'est la sérénité au niveau du groupe. C'est un groupe soudé, même s'il y a des difficultés dans les moments difficiles, la personne parce que c'est un groupe soudé. Il y a des équipes moyennes, elles sont moyennes ou sur le plan individuel, les joueurs de grands matchs. Pourquoi? Parce qu'elles ont un groupe soudé. Absolument. Et bien, Tanmirti, voilà, merci. Voilà. Merci bien, M. Belkasmi. نجاوب لهنا الخير. ان شاء الله. ان شاء الله تنميرتي صحيح مسل مكلارين يدي سولن دونك تنميرتي تبقى على خير مسل مكلارين فوالا سلام دي مسل مكلارين شارجي دو لا كومونيكاسيون دي لا جي اس كان دنتا يقد شناكويت لي كيستيون دو لا كومونيكاسيون لا جي اس كان يسفهم غير دامك الحاله اللي قلت لنا ليكيب لا جي اس كان دونك ترونكيليز لي سوبورتر لا جي اس كان وتخلي قوتارا تربعت تظهر زاد خاصة qu'il y a une défaite, c'est une défaite au match amical, le match amical c'est pour tester les joueurs, c'est pour que l'entraîneur يظهر أنا ويلاقنا راه رزات واش قالت يستخدم من دارت يستخدم ذي تمليليين اوفيسيال ارديلين من بعد ذي تيلغوها فوالا ايش بايد ربي مضد دار ثقرا تدويلتنا ما تبغى ما الا ويبغى هذا دياوين اول ان دارني ابل بوتيتر ويبغى هذا دياوين اول اقلا ذاكيني السيد نسل مولاش نبويد ليسونسيال نبويد غاف ليكيب ناسيونال نبويد غاف لا جي اس كا نضمع يسنث تربويا هذا زون ترزات elle nous concerne يسنث ام ليكيب ناسيونال ام ليكيب لا جي اس كا نضمع نتمنى سنت هذا زون ترزات فوالا وزاودي سوال ابراهيم واخيرا ابراهيم الزول السلام ابراهيم الو الزول دموحان دزوك الحلقه الثانيه تبع النسوان كنسميها الزول في الاول الزول السلام عليكم كي تسيري الصبا والله الحمد لله دموحان ان شاء الله دموحان يجاوب البركه ان شاء الله وكي وما كنعرفو ربي ان شاء الله تنميرتي ميرسي بوكو ميرسي بوكو امور انا تيشكو ربي الله ولا تيدير رزق ربي نتمنى الشفاء موحشين بحالنا شي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله فوالا ان شاء الله يا ربي سولك ضد محمد سولك ضد محمد باش كيدينا كان في السيسيونيال داني وات وي بون تنش كاع كيد بون الدوسين بويتيت وي ولا وين سوجيتيت ديجا كومونسا نجمع لي مومبر
وي بعد تقييم كان كذا بون دينوفيا راه بون يلاقي كذا يلاقى من البريزيدون من التريزوري من السكرتير وي يلاقي كذا يسد تمثالتي كذا غيسلكن ويدي كلش وي هذا العادي. لكن انا تحوس ولا الحباب انا كذا غادي يسلن وين يزراني يزمر غادي يخدم البريزيدون التريزوري السكرتير يروح مرحبا يس هذا العادي بيان سور. هذا العادي سي اون بون شوز. فوالا ديجا كوني البيرو بون لو فات كان يعني بريفيزوار كان يعني ذكي الرشيد وي دي لاضيل دو سنه كيمزوره نلقى هذا كل شغال ومن بعد درنا ذي السياج فوالا ابسوليومون تقلب ما السياج النظام ندا تزمرم تقدشم نورمال سي اون بون شوز. ديجا الساعه ما كان ان اندروا بروفيزوار يا ريستورون كاين رشيد دونك العالي ان شاء الله كون يوفق ربي ان شاء الله تخدم من اسوسياسيون ديالنا ومن بعد فينا هاد سعوديه رزات تيلي ستان ديبي فوالا ان شاء الله يا ربي. رشيد يعني سنين يعني يعطيها الصحه يوري دينا بعد تصرف شغل كاين ني غاسام ما كان دار الجماعه تاع كيسكير زاد انك فوالا انك كاين مرحبا يسون ديك الغوري انك طونك تيكا طونك انك دراون جياس كان كون انك ثا خام انك ردنا في الاستياج بطري بيان انك تجيني انك تجيني ماذا الا كاين بريكستيم دين وخدم غاره كاينه انك كون القهوه كيخدم انك ثاني ممكن انك نجمع ذاكيا التصرف مرحبا يسون نخدم شغالنا انك من مثل فان السياج انك ماشي ذا مشكل بعد هذيك كيف ابسوليومون سي اون بون شوز. ان شاء الله تخدم لاسوسياسيون كاينين وشي طوح توغال تم قرانت ادنو الفونسيه عندها النظام سي دي زاسوسياسيون دي زامي دو لا جي اس كا وهضر انت في اسم لا جي اس كا مي هضر زعما انت تهضر في اسم لي سوبورتور سي دي زاسوسياسيون دو سوبورتور دو لا جي اس كا فوالا. هذا العالي دايني لها ابراهيم فوالا دايني لها دا محمد فوالا ان شاء الله انا كنقرا كثير البغيضه ان شاء الله لي سيبورتر انا ملي لك كل كثير ديال الخير وان شاء الله كثير ديال الروح نزيك تواد الخواني نزيك ديال القدر نزيك وذكر ديني وذا تحوس نكوني لو تحوس انا نكوني هذا الخدمه اللي لافيد نركب وكاين نركب فاش كنهضر نركب انا نهضر كنتي نتسيكاض انا ساعه كان الوقت باش نهضر راسك كيميا اصلا ندير غاز كان اساسا ابسوليومون ستادير نعم سي لوكازيون ديالني غاد ميوسنني مدانن هاد معاونن اون كاد ديفيكولتي سي سا سي كوم امتيش كي السبا غندا مدانن هاد تمليلن هاد ميوسنن ويروح تسيا وين يسان اوفل ما تزمر هذا تمعاون ما تسكس ما اوفلني انت تشفيت فوالا بيان سور ذاك نتحوس نكوني لو نتحوس انا نكون الحاجه نظام ابسوليومون نتحوس نكوني نتبع ليكيبنا انا في ديكود نكوني لي سيبورتر معاون بمغرب انا نرتاح ما تنر اني لا قراني مزمر تنر ما كنقرا كثير ما لو منو غنزمر انا نرجي تسواع تنزمر نكسب شويه كي تزمر تروح لا فامي رصطاد الا تقدر تصل الحوايج ابسوليومون تصل الحوايج ماشي درك مثلا رقا ونتوضر شغالك كي فوالا شي دينا ثلاث دم واحد والله ما نفهم والله هذا دم واحد ما في سواء نقرص ونفهم راك شويه انا كور وي هادي في ربي الصلاح فوالا ما تحمل لك كيف انك هاوي تقولك ماشي الجالس اللي كتاوض او تقوليك ابسوليومون بصح فوالا ذاكره دينين بون دينا دم كذا غادي تحسن كذا غادي يستن بون 18 كاين 18 كاين نخدم ساعه نبدا كوم دابيتود كاين ريستورون كافي لي دو فرير سي كونتيا بولفار سان دوني ليبيراسيون في زوج ونص فوالا في زوج ونص مرحبا يسمى بينا الكوماسي نقدشنا نكون نقدر نحوج البريزيدون نحوج السكرتير نحوج التريزوري فوالا داك يعني يخص كلشي لا طري بيان ان شاء الله ça va se passer donc le 18 octobre à 14h30 et l'hôtel restaurant café restaurant les deux frères ils Saint-Denis
ويبغى ديرو هذيك دير لاسوسياسيون كاينين دي زامي دو لا جي اس كا دي سوبورتور دو لا جي اس كا عندها تسمرم تعاونم رزات اون كتحوج يكون لا جي اس كا بوركوا با من الموين تغرا تسفهم تسعون هكا ان اندروا لان دي زامي ستركتوري ذي العالم فوالا. دونك لو 18 تخدم تيمليليت النظام باش تخدم تخير من بعد وإذا يزلن سيسم لاسوسياسيون هاكيني فوالا. جوستومون كوني الجيب كان يعني واعر شويه ذاك كان يعني واعر في مثل فوق الجيب في مثل فوق الجيب كان سي بون لاسوسياسيون ستالي بيان سور ان شاء الله صافي فيندرا ابراهيم فوالا. ولكن كوني ان شاء الله يا رب كنقابا كني هاتين قلنا غنتزل في الناس ان شاء الله تيدني كلمه تيدني كريا ساكين زكا سلاقل ان شاء الله فوالا باذن الله تيلي سلاقل ما تريد اون بون اسوسياسيون كي فا اتر بينيفيك فوالا. جوستومون تا كاين غنخدم كوني غنخدم لاسوسياسيون يفنان في الصح ماشي يعني لاسوسياسيون سيسم غنخدم لاسوسياسيون يفنان الساسي الصحاب ابسوليومون هذا هو شوف غنخدم ان شاء الله ابراهيم تنميرتيك ميرسي بوكو يا كافي ملي تبدا محمد بون سواري بصحة ميرسي بوكو بقى على خير ابراهيم فوالا. تنميرت ابراهيم دونك يدي سولن دي فرنسا شبيت ربي نبض دار ثقرا تدويت ونيني جاكن دمليلا دي تدويلين ايدي تدون ما يبغى ربي قيمتي لهنا ارتفاث ثلثية فوالا.